الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ramazan ayının içindeyiz. Bugün Ramazan'ın 25. teravih namazını kıldık. Cenab-ı Hak nasip etti Meydan Camisi'nde. Bu camide hatimle teravih namazı kılınıyor. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Böyle çok güzel bir şekilde, güzel bir seda ile bize teravih namazını kıldırttılar. Allah hocaların eksikliğini vermesin. Cemaatimiz de güzel bir şekilde buraya devam ediyor. Hatimle teravih namazı kılmak gerçekten bu farz-ı kifaya gibi bir şeydir. Bizim üzerimizde yani böyle bir sorumluluk vardır. Dolayısıyla Bitlis'te de bu kifaye üzerimizden kalkıyor. Allahu Teala Ramazan ayı hürmetine cümlemizi affeylesin. Kadir gecesini de hayırlısıyla Kadir gecesine de kavuşmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah bu sene çok güzel bir Ramazan geçirdik. Güzel bir şekilde de inşallah bayrama ulaşırız. Gerçek bayram da yarın kıyamet gününde cennetin reyyan kapısından çağrıldığımız zaman asıl gerçek bayram o gündür. Bu dünyadaki bayram gelip geçicidir. Hakiki bayram o gündür. Cenab-ı Hak bizi o mahşer meydanında hakiki bayrama kavuşanlardan eylesin. Hepimizin gecesi mübarek olsun. Ramazan ayı boyunca hep teravih burada kıldık. Allah arkadaşlarımızdan razı olsun hatimli bir şekilde. Hafızlarımız güzel bir şekilde okuyorlar. Biz de onları dinliyoruz. Allah daim etsin inşallah. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim.